Күні кече Арслан бапта улакта бакы палван чабыптыр жана правдада. Эки жол таштаган видеолор да бар экен. Жанага Акман Колоттогу Абыл ажынын аты экен ушул. Мен тартып сиздерге маалыматыны жеткирип атам. Ортобадагы улактын атын издегендер болсо чалып кайрылып байланыша бересиздер. Анда эмесе видеону толук көрүп каналга катталып ой пикирлерди жаза кетсеңиздер болот. Мен маалыматыны baştan başta alıp bereyim. Hacı kelinim. Assalamu alaikum da hocam. Assalam. Ulat'ı tanıştıralı. Ulat Kerim'e bir dostumdan aldım hele. Evet. Dostumdan alıp geçe tekşerdik. Aha. Yaşı 5 asy. Ulağı jakşıken. Çeviçleri öte kora. At kapatasını ayttılar. Keç oldu. Keç oldu. Almak çavuştu. Dağın sözünce otpu onatlardan okşaydı da. Kalın egen. Eş nesi olğanda ile turatlı. Günde geçeki ulakları da varken videosu. Anan bunun tüyü qaqtan gelgen eken al? Tagi açıdan gelgen eken. Oşo dostum açıdan algan eken 3 yıl nurun. 3 yıl nurun aldı oşo özü çabıp жүрген. Maga berdiler. Uşulda bazar kurganda çırqap жүрген atlı. Bazar kurganda. Жақсы кен. Çabılıp sınak at. Барган чыккан жакшы экен. Бардыгы жакшы экен экен. Кече бир сиреп көрүп, tekşerip koyuldu, aparıp saldık. Jayloda ulak boldu эле. Жақсы. İki jolu mara kıldı, turpa ulak boldu. Hala nemesi qanday boyu? Boyu 1.55'ten jogoruraak eken. Toşna ölçöbödük. Мындай чекин орта аткен да? Orta at. Бутул жакшы бе? Bolu jakşı eken. Büt bari jakşı. Анан onu Arkan arka koң tutunda kal. Özünün yaşında var oçam. жашынан İşik eken. Aksabay, başka olmaydı. Yaşında var eken. жакшы экен. Мен да жакындап да тартып берем. Баасын канчада атасың? Basım 300 de otan. Жакшы экен. Мен жакындан тартайын. Кем болот да? Hem düşüp berебиz. Чабып көрүп алсын, а? Çabıp görüp, tekşerip. Büt sınçılarını ap gelsin sayapkirlerini. Жакшы экен. Tekşerip görsün. Мен анда жакындан тартайын. Кайман атын Кантору деп коюп окшойсуң, жана видеосунан көрдүм эле. Kantoru. Кантору менен бак. Şimdi kantoru kendiler. Hizmet böyle. Ошол бойдон эле калды. Kendiler kaldı. Кантору. Хабагы жагы. Акбашым азуларын ачып атат өзү. Көрүп алсаңыздар болот. Ачып атабы? Көрүнүп атат экен. Маңдайынан. Омурусу жактары. Onu yerim geçe ulakta tülü aldı. Алдыңғы буттарын 2 бүтүн тең эместир, а? Kutların arasına tırnaklar ulaka girebilir. Көп төленген экен да. Чабылып жүргөн ат экен да. Арткы жактары капшыт дейли мына. Ар жак бетинен жанакы тай кезинен бар деген эмесин көрсөтөйүн. Мына ушул тай кезинен бар дейт. Бул сөөк сыяктуу окшойт анда. Үстү жак толоо экен? Üstü tolla. Бул жак кайда шаткактарына тартып, анан буруп кайрып көрсөтүп койсоң болот дегире. Kermege magaya mançam çat jağı örüp. Şakalattagı üydö kuga kurukta. Gektarda üydö. Dostum ketkan degen elle. Бул досуңдун аты болгон экен, ошодон алгыңбы досуңа? Dostuma aldım. Sallallahu Менин кичине каганан оңосоңулго озуна көрсөтүп койчу. Оң жака сол жака бир аз буруп койчу, оздорун көрсөтүп, Жакшы экен. Кимге жакса чалып байланыша бересиздер. Жайлоо улактарга кандай бир 2-3 айдын улагына жарайбы ал? Жарайт, а? Жарайт улак. Telefon номер. Телефон номерди айталы. +996 779 07 Мына ушул номерге кайрыла бересиздер. Telegram. Ат базар коргондун Akman. Акман деген айылы, Колот деген жерде. Kolottu.